došlo još par momaka odavde. Sun City u Južnoj Africi. Evo da vidimo pravog pobjednika sa maksimalnim brojem bodova. Da ćemo uspjeti da ga katapultiramo gore. Evo, uspjelo je. Eto i malo skale. Ovo je novina! Ervin Katona! Molio bih da i paketi jednog od sponzora Fan Sporta budu dodeljeni. To su paketi sa vitaminima, mineralima i ostalim suplementima. Nemojte se još razilaziti.